sawa sawa kabisa FC23 idukoreye akantu k'ubwenge kabisa. Gavana wacu Bahati Musanga Erasto turawukunda kabisa. Motare wenyine agaba kamushira lisanse muri motere ye. Reka dukomeze tubifurize kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo abakunzi bacu aho muherereye hose. Imana ibaha umugisha kandi nkomeje kubifuriza kugira impera nziza z'umwaka, mbifuriza kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Reka nibutse abantu bose bambwiye ati Bemba, mu minsi mikuru rwose turi kumwe tuzakuremera. Murakoze cyane kandi nizeye ko mutabeshya. Reka nanashimire cyane abavandimwe bari mu bihugu bigiye bitandukanye biri hariya iza Burayi, abagize cotisation bakoje kugira ngo njye Uvira nongere ngaruke. Mwese aho mwakuye, Imana ibaha umugisha kandi ibyo mwakoze rwose namwe muzakomeza mubigirirwe. Nze n'amakuru agiye atandukanye, ni amakuru ari kubera muri uno mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Uvira. Nubwo imirwano ikomeje hariya Makobora, mu mujyi wa Uvira hari ibihavugwa, no mu mujyi wa Goma hari ibihavugwa. Ibyo rero nibyo nje kugira ngo byose tujyanirane kandi tubirebere hamwe. Tero dutebe twanyu rero, mufungure telefone zanyu ubundi tugendane. Amakuru yize waturuka mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa 12 2025 humvikanye urusaku rw'amasasu menshi mu gace ka Kasenga. Ibintu byateye impagarara n'ubwoba mu baturage. Nyibuke ko uno munsi yagombaga kuba imyigaragambyo itoroshye hariya mu mujyi wa Uvira, yamagana Perezida Gisegeti Kirumbo n'abafatanyabikorwa be harimo nka Neva Evariste Ndayishimiye. Nkuko aya makuru abivuga, aya masasu akekwa kuba yarashwe n'imitwe ya Wazalendo, bikavuga ko yaragamije kuburizamo imyigaragambyo yari iteganyijwe gukorwa n'abaturage. Iyo myigaragambyo yari igamije kwamagana amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinjwaga gutanga amabwiriza yo gusaba Alliance Fleuve Congo 23 MLDP twirwaneho kuva mu mujyi wa Uvira. Abatanga buhamya bakomeje kuvuga ko urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye ku dusozi dukikije quartier Kasenga hafi cyane n'umujyi wa Uvira. Ibyo byabaye mu gihe gito ariko bigamije kugira ngo biteze umutekano muke n'ihungabana rikomeye mu baturage. Ibi byatumye imyigaragambyo yari iteganyijwe itabasha gukorwa uko yari yitezwe. Isa n'ihagaritswe by'agateganyo kubera impungenge z'umutekano. Kugeza ubu haracyari urujijo ku byabaye nyirizina no ku cyerekezo cy'iki kibazo, mu gihe abaturage n'abakurikiranira hafi ibibera muri aka gace bakomeje gusaba ko umutekano wabo urindwa kandi hakabaho ibisobanuro byimbitse biturutse ku nzego zibishinzwe.
iki kibazo cyongeye kugaragara uko umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi. Aha ngaha Kasenga muribuka ko n'umunsi w'ejo ni mu gitondo twaje kubivuga, tuvuga ko hari abarwanyi ba Wazalendo, hari abarwanyi ba FDLR, hari mayimayi zaje kuboneka muri ya misozi ya hariya hejuru za Kasenga. Ibingibi rero akaba ari byo n'ubundi byakomeje guteza urujijo rukomeye hagati y'abaturage, bibaza bati ko Amerika biriya bihugu by'amahanga biri kurindagira bivuga ngo M23 nive muri Uvira, niramuka ivuye muri Uvira abangaba bongeye kugaruka kuza guhungabanya umutekano, bazi ko irimo, ariko nabo bakekaga ko ari polisi irimo. Ntabwo bari bazi yuko bazi ko ari polisi, ariko polisi ya M23 ni polisi nyapolisi, ni polisi idasanzwe, ni polisi y'abapolisi, ntabwo ari impolisi nka za impolisi zabaga mu mujyi wa Goma. Bo ni polisi, ntabwo ari impolisi. Kansuze mwana ndake n'ubundi uri muri uriya mujyi wa Uvira akomeza gubwe neza, ariko akomeze yicungire umutekano, kuko Inzalendo ni abacengezi bashobora gucengera bakaba banamugirira nabi. Rero icyo mpamvu ndi kubabwira bati intare za Sarambwe, Amadubu, mukomeze mube hafi, mukomeze rwose murwanye irangenga bitekerezo mbi na biriya Wazalendo bakomeje gushaka gukorera abaturage bo muri Uvira. Ngaha birumvikana buryo rwose ari amasasu yakomeje kumvikana hariya, ibyagiye biterwa na Wazalendo batifuza ko ibyiza byabaho, batifuza ko intare za Sarambwe, Amadubu bagera ku mutekano urambye nk'uko bahora babishakira abaturage. Imirwano rero mbere y'uko nzana mu mujyi wa Goma, imirwano ikomeye n'ubundi guhera mu gitondo muri ya misozi ya hariya Makobora, imirwano irimo, ubona yuko n'ubundi imirwano ikomeje. Ko rero imirwano ikaba inakomeje hariya muri iriya misozi ya za Makobora, aho intare za Sarambwe rwose zabashije kwatakwaho na Wazalendo ndetse n'abari abarwanyi ba FARDC, ariko intare za Sarambwe rwose zikaba zikomeje kubakubita icyo bita ikibatsi n'umuriro. Ni hariya za Munene, za Kasekesi, ndetse iriya direksiyo yose ya Makobora, intare za Sarambwe zikaba zikomeje kubarasa. Ahangaha Wazalendo barakomeza bakigamba yuko babashije gufata ibice, arimo hariya bita za Bangwe, Ngarura, Katuta na Kasekezi, na kiriya gice biri strategy hariya za Pemba ndetse na za Mitambwe. Ibi ngibi icyo nababwira cyo nuko ari kwa kwigamba cyangwa kwivuga bya bindi murabizi Wazalendo bakomeje kujya bikina, bariya baramuriya Kutumba, barene Itombwe, bariya Makanakika, bariya bose bagiye bigamba bakaba ngo ubu ngubu muracyumva bakikijwigira, ariko muri aka kanya ho bari kongera bakigaragaza bakavuga uko bafashe ibice. Ariko kugeza amagingo yangaya ndababwiza ukuri yuko nta gace na kamwe bari bafata ngo babashe gukuramo intare za Sarambwe, yaba hariya muri za Makobora no mu bindi bice. Gusa wenda icyo nababwira cyo nuko Wazalendo ko FARDC bibereye mu manza bari kuburana bashinjwa bya byaha byo gutoroka urugamba, barashinjwa gutoroka urugamba. Nukumva ko barashinjwa gutoroka urugamba, bagashinjwa n'ibindi byaha n'ubundi bavuga by'intambara. Ibyo ngo baraza rero baze gufata buriya buce n'ubundi kandi bibereye mu yindi mikino yabo ya gishumba. Ndakubwiza ukuri ko nta mbaraga bafite
bwo kuvuga ngo babasha gukora intare za Sarambwe hariya muri Makobora. Perezida Felix Antoine Gisegeti yaje kugaragaza impamvu, nibyo yavuze, agaragaza impamvu batsinzwe urugamba, impamvu batsinzwe urugamba muri Uvira. Ariko se niyo yagaragaza ngo impamvu batsinzwe muri Uvira, mu bindi bice bigeze batsinda abantu banye? Mumbwire. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro wa Alliance Fleuve Congo M23 bishe ku mugaragaro amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere. Yashimangiye ko kwigarura umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igitero cyateguwe kandi gikorwa ku bushake. Ibi yabivugiye mu ijambo ryo kuri iki cyumweru mu nama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu bo mu karere yaragamije gukurikirana ibishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Perezida Felix Gisegeti Tshilombo yibukije ko tariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025 leta ya Kongo yashyize umukono ku masezerano ya Washington ajyanye n'amahoro n'iterambere. Gusa bitarenze amasaha 48 y'amasezerano asinywe, umujyi wa Uvira wafashwe n'ingabo za M23. Ibi yavuze ko binyuranyije n'agahenge kari kemejwe n'amasezerano yashyizweho umukono, amahame shingiro y'umuryango w'abibumbye, ay'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'icyemezo 2773 cy'inama y'umutekano ya Loni. Umukuru w'igihugu cya Kongo yasobanuye ko ingabo za leta FARDC zikuye mu mujyi wa Uvira mu buryo bwa gisirikari, retrait tactique. Na Gatogota, na Ruvungi, na Kiriba, na Sange, na Runingu, aho hose bagiye bahikura ari retrait tactique cyangwa retrait tactique koko. Ngo ni mu rwego rwo kwirinda ingaruka zikomeye ku basivile. Nibunagana bahavuye bari kwirinda ingaruka zikomeye ku basivile. Irucuro naho niko byagenze, Goma niko byagenze, Masisi, Umuwarikeru, Kiwanja, Kanyabayonga, Kaina, Kipese, Walungu, Nyabyondo, Karubangungu, Mushaki, aho hose bari muri retrait tactique. Biriya bice byose byagiye bifatwa muri Mwenga, Shabunda, Walungu, Karehe, Uvira, Fizi, ni retrait tactique koko? Mana y'isi n'ijuru. None niba bari muri retrait tactique, kuki bari gukoresha indege bakaza kubombarda ku baturage b'abasivile muri Minembwe? Ngo ni mu rwego rwo kwirinda ingaruka zikomeye ku basivile bitewe n'ikoreshwa ry'intwaro zidatoranya zirimo n'indege zitagira abapiloti, drone, ibisasu biremereye. Yashimangiye ko icyo cyemezo kitari ikimenyetso cy'itsindwa cyangwa intege nke, ahubwo cyari igikorwa kigamije kurengera ubuzima bw'abaturage. Yabura uko avuga se. Perezida Felix Gisegeti Tshilombo yifashishije raporo iheruka y'impuguke za Loni igaragaza ko ku butaka bwa Kongo habarirwa abasirikari b'u Rwanda barenga 7,000. Yongeyeho ko inzego z'umutekano za Kongo zanditse kandi zigaragaza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 3,000 binjiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mbere y'uko Uvira ifatwa. Baramanje baraza barakwiyereka Gisegeti ati twinjije abasirikare 3,000, none ngwino barebe, noneho numara kubareba tubone tubinjize. Yagaragaje impungenge zikomeye ku ngaruka z'ubutabazi, kwimurwa ku gahato kw'abaturage, gusenywa kw'ibikorwa remezo bya gisivile. Ninde utera amabombe ku bitaro? Leta Kinshasa. Murabyibuka ari Zayihusi, ni muri Karehe ibyo Gisegeti yaje arakora. Biriya
biriya bintuza biraro kiriya kiraro cya Mpeti ninde buri munsi uza kugisenya? Ni Perezida Felix Tshisekedi, numva ko ari kwivuga. Ninde waje gutera amabombe ku kibuga cy'indege cya Kigoma? Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuki rero abihigikira kuri M23? Yagaragaje impungenge zikomeye ku ngaruka z'ubutabazi kwimurwa ku gahato. FDLR ba Mutayomba ni M23 bari gutwika bakica n'abaturage. Ndemeza ko ari n'umuntu bari G3 bari G2 na G4 gutyo nabyumvaga bari T4 gutyo bo muri imayimayi kifuwafuwa bishwe n'abari abo kwa Mutayomba. Amakuru yo ndayafite. Abo se banatwika n'amazu, babatwikira mu mazu. Abo ngabo bo ni M23 se? Si babafatanya bikorwa babo? Yanavuze kandi ko hari amasasu yarenze imbibi za Kongo akagera ku butaka bw'u Burundi. Uri umuvugizi w'u Burundi. Ibintu byateje impungenge zo kwaduka kw'intambara yo mu karere kose. None se Uburundi bwo buri kurasa muri Kongo, ndibukira antene yari akamanyura bayikubisa y'ibombe. Abo Barundi bari bazi uko bararasa kuri M23 ikarebera izuba. Kubwe ibyo bikorwa bigamije gusenya icyizere n'icyubahiro cy'imigambi y'amahoro iri gushyirwa mu bikorwa, yaba Washington, iya Doha cyangwa iya Rome. Yongeyeho kandi kwamagana itangazo ry'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 rivuga ko wikuye mu mujyi wa Uvira, avuga ko ritajyanye n'ukuri kugaragara ku butaka. Ashimangira ko hakiri abarwanyi bitwaje intwaro muri uwo mujyi no mu nkengero zaho. Ku rundi ruhande, mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa Alliance Fleuve Congo watangaje ko watangiye kwikura mu mujyi wa Uvira wafashwe mu cyumweru gishize nyuma y'imirwano ikaze yawuhuje n'ingabo za leta ya Kongo. Uwo mutwe wavuze ko kwikura mu bikorwa mu buryo bukurikije bisabwa watangiye kuwa gatatu tariki 17 nimugoroba nk'uko wabitangaje. Ibi byose bikomeje kongera umwuka mubi mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe amahanga akomeje gusaba ko amasezerano y'amahoro yubahirizwa n'impande zose hagamijwe kurengera abasivili no kwirinda ko amakimbirane yaguka akagera ku rwego rw'akarere. Gisegeti, ibyo byose byuri kuvuga wa muhungu we n'amatakira ngo ibyo byose byuri kuvuga n'ukuri kubona ko ibintu byamaze kukuyobera. Byamaze kukuyobera, ni ibintu ubona ko bitoroshye. Imyigaragambyo rero mu mujyi wa Goma, irimo iyo kwamagana leta ya Kinshasa, kwamagana Perezida Felix Antoine Tshisekedi ukomeje kwica abaturage, kwamagana leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi bikomeje kugaba ibitero, navuga by'amagambo, bitwaje imbaraga bafite zo kuba bategeka bakavuga ati muva ahangaha mujya ahangaha. Ibi rero niyo myigaragambyo n'ubundi iri gukorerwa muri uno mujyi wa Goma. Ahangaha bivuga ngo abaturage bahagurukiye hariya kuri Senyerse, bamanuka berekera kuri Monisco kugira ngo bajye kwereka Monisco. Abandi baturage baturuka muri sheferi ya Bukumu, muri za Munigi, abandi bava za Muja, abandi bava za Kanzana, abandi bava mu makartier yose uko ari 18 agize umujyi wa Goma. Baraza bamanuka bigaragambya. Ibinyamakuru mpuzamahanga birahari, nubwo wenda imyigaragambyo uno munsi yagombaga kubera muri Uvira yo iyahagaze nk'uko nababwiye kubera Wazalendo bari kurasa, ariko mu mujyi wa Goma kugeza amagingo yangaya imyigaragambyo irakomeye. Ajya mugenda muyibona, ndahamya ko ari live
ngenda nyibereka mbereka ahangaha bavuye hanaha aho amakamyo amabisi Alliance Fleuve Congo cyangwa societe civile yo muri uno mujyi wa Goma yamaze kubitegura iravuga iti aha naha abantu bagomba kugenda. Ikintu cyo nababwira cyo rero nuko situation itameze neza mu mujyi wa Uvira. Situation kubitameze neza nuko Wazalendo FDLR niyo mitwe yose ifatanya na leta ya Kinshasa bari gushaka kuza kugaba ibitero nkuko bari kugaba ibitero byo kwica abaturage. Mwagiye mubibona muri uriya muhanda uva uriya muri plaine de Ruzizi, ariko intare za Sarambwe zikaba zakomeje kwa advancinga ku buryo mu masaha make mushobora kumva tubabwira bati ntuza imaze gufatwa. Reka tubashimire rero, tubifurize kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Nimukore subscribe ku Ntare Official, ubundi twibanire namwe